kubaha ikaze. Noneho uyu munsi twaje tuzanye minere. Minere ya mbere turiya ni mi ifatwa n'izi ntoki ebyiri zonyine. Ubwo ufatira hano siko maje ifatwa gutya, ariko minere iyo urukuraho ukavuza ni minere. La minere uyifata usukuma za zindi ebyiri zikigira inyuma, ugashyiraho rumwe ukavuza n'uru. Iyi ni la minere. Naho re minere ifatwa gute? Urayifatira hano gutya. Ubwo ni urutoki urafata hano kuri akazu ka kane, ufate uyu ku kazu ka kabiri n'uyu ku kazu ka mbere, ukavuza iyi ukayireka ukavuza. Iyi niyo e minere. Si minere noneho nayo ifatwa hano gutya na hano kabara. Iyi ni si minere. Nongeye nkwereke. Fata umurya wa gatatu, wa kane, wa kabiri, noneho buno rugafata wa gatanu n'uyu wa mbere. Ubwo ukabugeza rimwe. Urabona hano ukuntu haba hameze. Igikumwe kikanda hano kugira ngo kigize ingufu hano. Fa minere yo fatirwa hano gutya. Ni hano kano ufata hano kongeraho hano bakafata hano kuri mashani inyuma, nuko fa minere fata. Ubwo noneho aya manota twakina gute? Wenda mu rugero dufate game ya do. Game ya do igizwe ni do, mineri, la mineri, re mineri, sol. Ubwo ni